Namkena kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course, namhlanje khani mi nyiketa an update about yindlu ya Ben Mayengani the president. Yeah, so previous mi nga ma hleketa yindlu ya Ben the president a yi langutekisa sweswo. Mi nga ma hleketa a hetelele la loko ka handliwa ramp liya yo ya a garage, as you have seen it. However, ka siku ra namuntlha, of course, ra 22 December ni fike ni scrolla ka account ya DK, as you can see there. Loko ni fane ni scrolla ni fike ni kuma ku yi fika posta an image here. Ni vutisiseni va fika va kombisa ku this image is actually recent, as you can see there. Ufike na u ta swi vona ku swi le ku paintiweni, ya fakiwa pende leyo sungula liya. Normally yindlu loko se yi pendiwile yi fike yi tlhe yi vekeriwa yin'wana on top. So hi nga zama ku zoom, as you can see yi le ku pendiweni, swi vula ku le mahlweni, as you can see. Well, there's nothing much to update about this other than we say you bend away. That's an update for now. So we want to go swin'wana swi mphutini hi Master Xitsonga analyst why update sweswo so guys. Vo Ben Mayengani the president tshame ni swi vula hi tona ti-celebrity ta hina, ende lomu kha mi langutela ka channel loko va kha va endla swa kahle swi va kha swi postiwa hinkwaswo. Na timovha ta Ben Mayengani the president swi kona la studio swa home as the post, na loko a xava lori video leyo yi kona kwala. Like I try my best to make sure loko ku ri va ku na swin'wana swa kahle nyana ni pfa hi swi chela la. Na loko mo languta ti-news platforms they do such things. Futhi mi tlhela mi kuma va research no khasipanyo na movha wa sona va ku makhadzi ake yindlu ya sona, so mi nga hi blame loko va hi kha hi lwala na hi swe le kaya. So as you can see hi leyi yindlu yi le ku gonyonisa sekweni swinene. Unfortunately we only have this image, but the paint yi le ku continuing as we can see. Loko ra mi nga za mi subscribe a ni ta kombela mi teka subscribe. By the way, hungu leri ri nga ku trendeni ra hosi ngove ni ri vonini. Ni lo ho ni swi bakanya hi ku hehe mina ni tshama ni targetiwini ku mi ta ku ni bazed no vhela ku ho ni va komba sweswi ni to veka ti-video leti ni mila ni ku ku ni va na peace. Xavela swakudya hinkwaswo u nga naswo we u xavela hi mani. Hi mali nyana ka papana meno sweka u xurha hinkwaswo mbalaka we u xavela hi mani. Ni ku kume u dzonile me ni feka ni ku chula u hume no ni rama hi mhaka mali ya me. Va u hanyela ku ta kome ni fike ni ku pfuna namuntlha u na muti ku ri timhaka ta me. Nkatanga wa ala.